Ha kesni tho diang kinoi kai SSA kila penlong ya kejing syong kelan mongor rengkat kejing ra alamayong ha kendailat ban pen isya ke sarkar jela halor kejing persya kejing bamla jong sarkar ban plat no tulap ke balai benai jungki kabadai na kabenta ubnai risau hodon opera ar hajar arpuwei ya kebeladap pelat da ke sarkar pedeng. Kini kinoi kai kla aipor sarkar hado kapor steng miet jong ni kesni bahkan plat no ya kapisa lem kumtaken penlong da kejing ki ke bakhamjur. Kumban su pen kermau hang ni nakaliang jong ke central government ka kendai trik jong benai donem November arjar arpuwei kala pelai ya ka song pisa ka ba san po kendai kror lai po saulak kendai po arhajar ka badai ka benta jong ka first installment syaka jela Meghalaya nak benta ban siu tulop yakino hikai SSA hapo Meghalaya lolong ta kala pelai susu ya ka song pisa ka ba new po lai kror sau po lak kendai hajar haka arpo atrik jong ubnai Desember arhajar arpuwei susu kala pelai ya ka kasong pisa ka bala pelai nakaliang jong ka sarkar India hadu ka khat sautrik jong ubnai January arhajar arpuwar kala kot shadu ka arspa lai kror arlak arpo arhajar ka ba kentubru ya ka bha pisa ka badai ban siu ya tulop jong kinong hikai SSA yakni kai baro ngilalap lengba ka RTI ka bangila file Support Ministry of Education, Government of India, haka Southrik jong upnai January arhajar arpawar. Teka ay kabangingi kwa nakaliang jong ika jong iknoy ka SSA ban pa ya kubor ka ba syai sa government ba to si government ngeu ba si pensyai. Haba kani ka song pisa ka lapoy kumne. Syanu kila pendon kami yakani kapisa bad balai bakimla ban siudep ya katulop jongi hadu upnai Desember arhajar arpawai. Pi kani kamdai show ka sin ka banongkong ka bangingi kinong hika SSA ngi mi surok bani protes nakapor kani ka ngini nakalian jongi ngi haban mi pe surok kumne ban protes na mentaka ban yo ya ka jingsiu ya ka ka bangingi la dep tre tingi kwaro ba ka sarkar Meghalaya kan kren da basya yangi la ka kamram jongi kadai ban mi pe surok nakapor ban protes ban yo ya katulop ni ka kamram jongi kalong bangin lech school ban hikai yaki nong hikai pi ngimla ban len ni kwa ban pla pi kini sisha balada kalong hakani ka rukom ni na kaliang jong kino hikai ngimla ban ai full concentration na ka banta ban ai ka jing hikai ka ba paka kena school jongi tingi so si ka bai de bat kane ka banta ti manu balong responsibility hang ni ka dei ka sarkar jelahi ka ban shim ya ka jingit kli namar kadai maka kabala torture ya kino hikai ya kabangimla suban batai kabana kapor ngi hapan sofar mdai tang mangi kita ke kanar hajar sanspa sa puengun sebahase ban pai kmarro chaka education kamtam yangi kino hikai SSA kibala syakri menta lapalat ya ka arpo arsnem kini kalau ngajing kerpat berka message kabana kalian jongi ngi pa syaka sarkar jelah